abusuafo audio sa eba bontinya audio sketwa na audio we de emu ohye ankasa kyese ensem wo audio no mu no abusua utia kyese oyam kra be hyew wo be dwiriw kyese wo benya anka audio bi se krampo anyede amba bontin se de mimi nya ya nka audio bi e no anka ba bontin because ensem bi anati na ba bontin be kan no afei ana kyese odi hu audios e ba bontin kyese abusua ano odimpa na audios e ba no kyese utimu se you mu grace audio we de anu ohye ankasa abusua meso so be me subscribe button no me abel na ewo nchen like video no so na bibia enye kama pa natina ene ma me ngegen sensem ye etwagu social media yisu yi kyese natina ma be kan sem bibre na wo chima kyese audios de ebi wo ho pa ode beba na ode aba be clear no ho ana so ode amagana fo hu se nensem na oka no eye no kore abusua odepo ansem a eye natina betina social media so kan say maami ngege ewo odepo a semi predasa one na okoye bibi no nyoma bi etetale ne be ma ho saa nyoma ni na na saa nsem ne a okan ni na no eho audio anesese abusua aba beto wa ye ba be ka ho nsem na ensem wo audio no mu no je se me kwampo mitie na meyem ahyem se bim abusua enyoma akoso pa o se wo ne obi be kompam na je se oni nipa kono e bia wakwa ko hu bibi onipa no ho na waka che no back doors okay say ni na mehu ya ankoyi tie bia treaty what you say but say ebeba beto social media so de na se ade na nkasa no ano odin pa audio ni pa ko de ba bontin na se ni pa ko ni tirimo de ankasa abusua o de yemu nwram ni enti audio no why because this is how come so because from this door to this door men feel offended say if you have to say bia adem ba adem hu bon wan men feel sa but kobi and kobi yia no na do ka say mo e bi kro be yen to kwakra mo asa koba obi be fan say atem didi obi kro be fan say atem didi obi kro be fan say bia what can dey ni kwasa work no and I know say unim say me free me them and say and you not carry am data me vow be my dem obra mi nyare see me obra mi ni madwena etetiri kontiase but me ba ye no mama nyehwe so and so senka me ba ye ana me se me nyete me de madwale ana me de ekoye ni ya no ene koye ye se ya so at ya se eno e wasem ne ka aso koye obi fofra obi taking a different thing like I say adam me ho pon wana obi am free next door eba obi am free next door eba if next door eba we me free next door eba there was answer some wash it was an insult obi sana make us prefer say insult unti ase ensem koso tinese wuti pa na yese ha no na nati na ka bibia kire ma me gegese wo hu bibia nani anje ho wati ase anase bia ofri next door minim se hotel no mo call na obi akoji ni room etie bia ofri next room ni ono ni room e call the next room ha bia nati na da na em se okoduru ho no na ose da bi kone kodware ansa na ade no ede adwuma na hye so wati ase enti I think say eno ho komo no mudi but wo de bibia 7 predasa wo de po ansansam na nkasa won ebeba yentie no woka this is what I wanted but it's not out there but me asesa and I want me asesa they are ready to do anything to change things, to make things right. Thank you. Or or try to change. Thank you. To do the right thing. They always want to. So around. Maybe say me
me sua de pa. So even okakura na me kase de me mprimpo a So we me hu sa de no me wo. kotena se na madwene ho. Aha. Me ade free me nya ti bibi pe. Se at the spot okra no ma ndwe ho a later metena city na madwene de kro ho ahwe. The see and say yeah, easy say me adopt. That's me. That's me. But onkrofo bi ho a ade o mo mpe kra no. So we Yes. na wo be Yes. catch and say on Sunday we fullable. Dabi. Yenye sa. Me ka last time. Na se mami ngege echiri ma na se we hwe nsem ekoso pe so je se uhu bibi bone bi wo no ho na wo ka kire no ne bu mfu wate ase wo de ka kire no na ebia eduro bi kra no de betwiti ne ho ana se obesisi ne ho ya na wasisi ne ho ye se nka we de nkanye bone bia awarefo kra be ma hu bibi wo ba ho ana oba hu bibi wo be ma ho o ka kire no na wasisi empana twie na egwom wate ase nti we de me hye de hu ade bi hye da wo but wo de pu ansam na afei anabusua eba ano den Nana. On say first day ye call me. Papa ye call he. Mfan say mechanic sa kwa kakra. First day ampe boy ye ko ba sui. Olympic Games yi ko ba sui. Olympic Games ndwamu so Olympic Wa hu bibi oni bia e wa ase ho. Wa uti ose first day no we hu bibi boni bia wa ase ho anda kanu ho ana na tina se debi we hu bibi boni bia first day no ye nto aso yes. But the second day, on the third day, say you know, you used to know, say, the akosu, but second day, no. Okoya say, I okoya bibi, yeah, catch him say, second day, no. I say, you die, bibi, a basa. I think, say, says then, no. Sadia a notice, you know. What's our notice, beam? Yeah, I think so. Yeah, send your catch him so I could pay do an answer then bibisa. Yeah. And the bansano. So what's a miss me? Because the first day, yes, and I still yes, Yes, so kai and the bansano akoka me feeling bonnet. Also, me who said Bibi call wrong. Now me go okoto edruna ono. Ena me who say free ono. Bibi ansai metale wo ho sa. Ana Bibi sa Bibi sa biem. ase No. abusia so say na tie first day no na ti na ehun bibia omo ye chakadum no wa ehun bibia ewo eye andaka nu ho na second day no ana wo hu bibia o ka che maami ngege ana eye na ti na ana nkasa kan ye say maami ngege so okoye treatment okopedro eye no hu treatment enti from there kono wan san so maami ngege buza say fi ho kono wa ehun bibia ana so wa ehun hwe asempa na we susu ye de beto monten so we oh ja aden de ano odin woni oba kwakoye bibi ntokwa basa den kura na bibi se de eye asumasem eye backdoor asem mumienu mu ntemasem ndwamu amakodwamu de enka so je me de fa ho ben makwakodwamu awie ma be ka oke ate ase ba sabi mperiasa de ko so wa ase ho no de nkan sem fata se beto monten so
to me ne de nkansen fata abusua de yemwie audio no what's me so me be man atifia on complaining bibisa me be man atifia na me ne dawa but one complaining ebi so awu na on complaining sense wo hu on te dem pesa me kire no oh no enti me hu ye no so say me hwe na me hwe na se be kwa me nya no abusua so audio no dia ba beto montin so nie audio point sensem no we ananati na de ba bonti abe prove say mami ngege ewo audio poa na mami ngege so kan wo se audio poa de ebi wo ba bia ho ate ase enti first day we hu hwe na second day hu bibi na fi ho kono we hu hwe dia na chese nya se bia wo audio poa wo na nya se bia wo audio poa na se audio poa nkra se wo so we treat ama wo si o treat we and we hu bibi abiem ensem we de kan nya ensem a wo se nka ba bontin o ensem we nya ensem nka wo se ba bontin nanso eja omu bifi we de ba we so de we de ba ntie bia de na ti na so de baba ebe heti nkege ana ma won so de we aba a ti so no so eba be de ba be defend no because audio sa ba bontin ma eye na ti na so e twabo ne gere no enya ensem ketwa ensem de ebi cause wan kasa but audios ni bi wa ya na mu ntwitwi break kakra because audios bi say dey anu ohye enti mu twitwi break kakra I think say no mo meboa na enim go ase na ya do so dodo enye ma mi gege pe ana ne mu egu ase eye na ti na so ne mu egu ase pa mu mienu ne na enim go ase ana ache mu mienu a che say nyoma mo ti na social media so ye no eho akatua eho kama ena ji se enya mu mienu ma mi gege so on dey enjoy ne de na tina so enjoy ne de o so won ti ase na ese mu mienu na ngasa no beef na nyende ana mu baba bi wie abusua audio sa baba tombo nti so ne yakwakutie de aba no ma mi ngege ode po amu audio ana sisi aba be tombo nti so na abusua kire wadwen e comment section na bibia so enya kama aha eye insight ni dim me subscribe atem ne mi abo na e won chen like video no so na bibia enya kama ha na insight me do si makraw